Makareka ja maingi ja wagagia ni jethiritwe zakionekana ntere cia cukuru ya Meru National Polytechnic na tuthoko turia turi akui na cukuru iu bubu ni kuringana na murito wa murungamiri wa cukuru iu niwe Charles Kaigongi uria ukuga wamba ni bukuoneka muno na aritwa gutekwa na kuiwa ni akuria thirikari gwikira mata kiri tuthoko tutu na kinya gwikira bumps kiri barabara iria ciitite cukuru ni untu ona mandereba ni bethiritwe bagikira aritwa baba ugwati. Umane na wongele kubawagia bokaria kirintura mwanya mwanyirithi ulunkurite cukuru nene ya Uburi na utia Meru National Polytechnic. Mutongoria walitoba cukuru Charles Kaigongi na atongoria bangi ibainyelitie kuria thirikari muno thirikari ya county ubekira matawaya weru ntukune kendo kina na thineje wagia bokaria akwina cukuru eje burubura bubainyelitie kwa kaita renda kuwa Nkaria President of the Meru National Polytechnic. Ankwenda kwira our excellency Kawira Mwangaza. It is our right katuwekere weru wakwana barabara ine gatobora. It is just the other day my classmate ya mtangiro ni akora achuno a lot of money na ndenda kuwa kumtango kou murito nyate kuthoma peace nuntu borobora bikwa mwirine. It is just the other day murito onge mware okuma northeastern Bato thoma because our polytechnic is a national polytechnic. Ndenda kuwa murito awatirwe aukumirwo mwithone na after ukumirwo mwithone murito achuno 30,000 and many other things. Ankwenda kuwa oni Nkaria president. Ankulomba kire atongori bawendi bobwega Raim Round our excellency Bishop Kawira Mwangaza amone MCA wetu Caleb bato diatreto on street light egatobora we mutongorio yu aritwaba wakinyilio kiribubo karia kwina cukuru ohije tiga tobora ake kwina mathene mengi around our institution kwininya okiawita kwanjeru turithira lera chaumira cia atura mwanka barabarene ankwenda kwira our town administrator with an immediate effect mekore reach either lere neu na makambene ya kuma kanisa ne St Stephen mwanka kwina mwanka makutano mekore richi da barabarene na nyako ita maita mengi baitita kwatuka lera chenyanire mwanka kwatuka tutomba kuona weru ankoromba with a humble request from our leaders in this great county be bato weru bokwana na batoke batuitangire through the town administrator non to andekiri batu ya ritoa toethira tukiona utongoria bobwega na mno barabarene itukomia twina mantu ya maingi sana barabara ya rito baetura mwanka barabara no ntuba kwitha amigu eture mwanka barabara Mkulu Kibongi baurite kinyando angishodho neki na umunyeri barabara wikira bums barabara nire kuwatithani aritoba ni onto mwanka dhaibari watine kumania spindira yotumika njirene ye buru barante aja the School of Agriculture aja ande we need a bum over there. Ngariri gokurukira aja kwena so much of a speeding na tuna student bago crossbet the School of Agriculture so kaidire inyao itogwetia ambams through the county assembly itogwetia ambams ukenda wa student bedhrabena ambo time nankuromba still kena kanakera baraba ke akuya araka batuwekire bam nondo tuyatari ni tukuromba tukiakona mbamu tukilete School of Agriculture whether bebo yakenda aritwa maita mengi aritwa antuba bonda antubangare bare with the high speed at the end of the day nontuba kwethira otembam aritobe to bakaitha bare at risk Weru TV mbita wa Kelvin Kema.